Clear tu le ngai thatu song te chibai le vekule jun ni som pariat sang ni som ni panga ania tuntuma po hian Iran le Israel boina chanchin tharlang sar zual te kan ngai thau le do nani Israel le Iran Indona thlengme ka US President Donald Trump chuan Iran mi te chu anram ko pui Tehran chuasan turin atia Middle East boina thlenga wang hian President Trump chuan Canada G7 summit manga akal chu arwang manna lok ayama thotan ni khan hole ngalani Middle East boina chungcha ngai to in National Security Council meeting a ko don nial soyani bok Trump chuan a thu social media platform a Iran chuan nuclear deal siam pui an tumna khan an pom turani ti in an pom ngal mai lo chu thil poi tak mishing nun nain ator phani na soi Iran chuan nuclear ral thuam anei turani lo ti soinon lein mi pui te chu Tehran kho pui chu chuasan thuai turin atibokani hetilai hian Iran chuan Omar Qatar le Saudi Arabia ramten hena Trump hi in ka hai puang tura Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nortir turina an ngena in ka hai puan ani chuan nuclear deal siam na turin biak na nei arem ti ni in antar langani Iran Foreign Minister Abbas Arachi chuan President Trump hian he Indona ti top adu takzet ani chuan amalak na tur chu achiangani Israel chuan Iran abe na hi ati top to turani ati top lawani chuan kanchang le zelang atibok Israel Prime Minister chuan anram tana hlawom Iran nuclear le ballistic program ti top sakvek chu antum ti asoinon lea hei hi kongdanga noro angai ni poina thaveke ma se ni somru hun kan pe ani tina soyani President Trump Iran mi te Tehran kho pui chuasan vek tura ti na hian Israel in Iran abe mek na US atel ve don nia ngai na po asiam tam hlea ma se American official te ro chuan hei hian phathungani thotan ni khan Israel sipai te chuan Tehran kho pui lai State TV le police headquarter om na bial chunga cheng minoi thum point bathum te chu in saseng turin alo sia tir to boka Israel hian Gaza le Lebanon abe don po in civil mi te chu in son chuak turin alo sia tir lok to thinani Canada summit manga kal G7 ram swai tu te chuan Middle East boina chu are thuai andu thu soin Gaza Strip in ka hai puang turin an nora ma se Israel le Iran in kara in ka hai puan chungchang ero an soi lang tel lawani G7 ram swai tu ten thu chuain trom an siama hian Israel chu aram veng him tura dikna anei thu an tar langa Iran chu fir fiak zonga che na thleng tu te pui tu ber ani fo thu te soin nuclear ral thu manei tur ani lo ti an tar langa ni Middle East a boina apun nun zel tur vena ta na resolution siam atul thu po an soi bokani Israel le US hian nuclear ral thu man nei to Iran nei ve nga ngian phalo bik tia zo na atam hlea US le Israel hi chuan an nuclear bomb te hi ramdang room thaina le khovel atanga nuai bo vek nan mana an vau ngai lova Iran chuan voi tam tak khovel atanga US le Israel nuai bo atum thua soi cham chia chu wangin nuclear bomb phei chu nei se US le Israel tan hian a hlaum bik ema wangin Iran hian nuclear ral thuma nei ve anrem titalawani anram be na ta na Iranin asiam chua kherang hak lova nuclear bomb ani mange ya dan antum tani boruwa ka sang mai po ani to lova al hlu to a tunhaya Iran hian phalchin aya tam uranium enrichment asiam chuak lui to a ria theichin za somruk level aya sang ani to a intelligence report US le Israel adon dan chuan Iran hian nuclear bomb siam chuanan hun adu rei to don lo chuta enriched uranium an siam kol theiza turbitukna deal siam po andu to lova Donald Trump chuan thei top chuin indo ngai lova nuclear deal nei puitumin ma ala Iran hian rilru an siam felnan ni somruk aya tam hun apea ma se Iran hian lulul achu atak zela chuan Israel hian an ngam to lova an beitani tundin huna chuan Israel hian Iran sipayom na le missile hun puite nuclear hun puite deuh hlir an labea chuti line Iran chuan tumbik po nei lovin Israel kho puilam na satakin an ka ve thungani Israel hi indo thiam tak nia riat larsa an nia an midu lo to chu khoya bom se an that ngau thei ti hi history atang point kan thave ko me ti chuan Iran an han beita chu Iran mi poimo zong an that re mai do ne mo ti turin ni khat le ka Iran ho tu ber dot tu te
military le scientist ho tu lo ka piang chu an that ta mi maya an tha dan po hi articular soitha zia tham ma bonte an ni hlomani Israel chuan he operation rising lion an nei ma da atang khan Israel le Mossad te chuan Iran a drone te lalut lok vekin Iran defense an lo ti chia Iran khopui teran bulloka drone base aru kin an lo nei ani ti chuan operation rising lion an kalpui ma chain chu tarang chuan Israel lam hoi zonga missile launcher Iranin a hun te chu an lo ti cheta sti lai vek chuan Israel special commando te chuan precision guided missile aru ka an ken lu te chu Iran anti-aircraft site te beinan an lo manga Israel jet fighter te ron lu nan Iranian air defense chu an lo ti chiat sak vekani operation rising lion an nei chia voi khatna Iranian somsari pariat an thinghala liampo zathum chuang an tlinghala ni Israel hovin an tha zinga langsar zual then khat te chu Iran head of state chu na takin an hliama military chief of staff te commander major general te commander in chief of IRGC commander in chief of IRGC aerospace force te anni ria theichina Israel hian Iran nuclear scientist ringot po som palian thatwa Iran ho tu pa ber ayatollah Khamenei po chu andu pho chuan Israel hian an that theya ma se he em hi chu Donald Trump chuan lo rem ti saklawa chu wang chau chuan an that talawani Israel hian tundin huna Iran missile launcher hun thuma thina hun khat chu anti chiat sakvek to ani Israel hian chena tuala Iran lampo an ron channel heya Donald Trump chuan Israel in Iran ava beina hian atel ve lo ti asoya ma se Iranin an ron be le na ero Israel lo pui thung Israel le Iran du ber chu Iran hian an mani ron be turin engtika ma nuclear ral thuam nei tir lo ani top maya Trump hian remna le muan na om chunga Iran hi nuclear ral thuam nei lo tura siama du bera voi tam tak nuclear deal nei puya asoma ma se Iran hian an ring anti cha tlata Israelin abe nu hian Iran hena nuclear deal sign mai turin alo kar ve reng boka an sign lo chuan re lo te Iran chu engma lo moya achang don tin tunin Indona hian Iran tan hne na chan ngai na aom lo thu po alo silani Israel hian Iran nuclear siam na hun tam tak ti chetur chuan theina an nei lo ti an ria achan chu le hnoi thuk taka ani wangani chumi zuphin dar vek thei turam chun chu US bunker buster chu ania chu GBU 57 ani Israel chuan US hena an puina adil towa tuna hian chama ai ngai tu America he thu bo seila hi chuan an thuluk na hriat alani lowani tundin huna thu kan hriat thein hung bera chuan US hian Israel hi defense tama bak pui alatum lova ma se chama do theina atlem to hleya Iran mi pui hne nan kho pui ber teran chu aranga chu asan turin thuwa petowa he wang hian thileng mo tak lian taka thleng don nai ti chu khovel rin dan ania kan ngai chang thuap mai ani hi Iran po zam to hleya Tangrual Islamic Army din tumin Turkey le Saudi Arabia le Pakistan asom towa Pakistan hian Israel in Iran nuclear bomb manga abe ani chuan nuclear mang vekin Israel chu abe ve tur thu asoi to nia soyania ma se hi Pakistan hena tangin confirm na ala lawani Iran chuan in biang na nei adu thu agent te tirin USA le Israel le Arab alam chang te hna thu a thlen tir to boka USA chuan Israel lo ven pui ma se Iran be na tel ve lo turin anin tiam kam na asedua USA chuan chu tiang engma in tiam na ala soi du lawani heti la hian al qaeda chuan US be turin Muslim te alo som ve boka tin Donald Trump JD Vance le Elon Musk te chu that ngei turin thuan chua bok US sipai te chuan tuna hian Donald Trump order che ngai changin Iran be turin anin ring vek towa Indo thlona le Indo longlian te po Middle East ready vekin an chop nai to ani tin Iran nuclear site te chevek theiom chun bunker buster phur thei B-52 bomber po tuna hian ready vekin Indian Ocean USA hian an hung to ani Israel ho tu pa Netanyahu chuan Iran rorel tu ayatollah Khamenei chu that mai se engkim a fel vek thei aringa tama min me ero an la ve ngani Iran hian Qatar le Saudi Arabia le Oman te biain Donald Trump hena ceasefire turam halak pui turin hengram te hi asom bokani tundin mana chuan Iran le Israel hian Donald Trump hena akhonga ina an ngen ve ani bere Vladimir Putin chuan Khamenei biain
peace deal asign vat lo chuan ama le a sarkar chu paithak mai thei din hmuna anding mek ti ashil bokani Israel Iran in beina kal zela nimin ni som pasari ram khan Israel chuan Iran wartime chief of staff atana ruathar major general Ali Sadmani an thatian puang ani hi Iran sipailal senior ber ania supreme leader Ali Khamenei naiber tu ani bok tha tak Ali Rashid thak tu Ali Samani hian sipailal ber na hi ni level chau athok manani major general Ali Sadmani hian Islamic Revolutionary Guard Corps le Iranian Armed Force te ain kolkapa Iran Emergency Command Luber ani bokani IDF hian Iran sipai luber patni an thatani US President Donald Trump point Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei chu Israel tan easy target ani thu asoya Iran Supreme Leader biru na hi hriat ani to thu Trump hian soin tha an la duri lo awanga zu mai alani thu asoi social media lama thu posin Iran chu chuan lam siam lawa tlawma in pe mai turin atia Iran nuclear kai hnoi chu awain ti to vek atul to thu asoi bokani Canada a group of 7 ram in mokhom chuan joint statement siamin Iran le Israel ram pani in kara boina punlun zel tur chu ti top thoi an du thu an puanga heti lai hian Iran in nuclear ral thomero anei tu ani lo ti chu anin lungrual na ani Iran News Agency tarlan danin Iran Sorkar chuan WhatsApp application chuan phone atanga pai turin mi puite an sia tira WhatsApp mang hian anomna chin sui chu athei an nia wangin paya Telegram le location based application reng pai vek turin an tia WhatsApp company eroin hethil hi sia swal pal ani thuan soya WhatsApp chu athon tu le dong tu te in kar chau ani ti in company point am se theilo an ti ani end to end encrypted ani thuan soi Irana Indian Embassy chuan Irana India mi le Indian origin omte chuan ma ani lir thei manga an chen na khopui le ram chu chuasan turin ati meka Irana India zirlai te chu embassy malak na in hun him pan pui ani thu external affairs na tar langani Armenia ramrilama India mi te chuan Iran an chuasan bok Iran in Tel Aviv fa Israel intelligence mun pui abom nin an soya heti lai hian mu phak china Israel intelligence mun pui hi an bom fu chialova video viral meka chuan an mun pui bul hi chu an bom fu ni in alangani Russia Foreign Ministry chuan Iran beitu Israel adem thu au chu apuya Israel hian international law bo che in Iran chu nuclear ral thuam siama puin diklo takina be atia dan kala Iran abe na hian khovela nuclear chian rap thak athlen hial a hlau thu Russia chuan an soya an malak na thlop tu ramte chuan phakar takin an ma ni hlok na chu an ngai tu an ti bokani in biak na chu apoimo thuan soibok Iran le Israel Indona kal zela Iran le Israel chu an la in be chun zom zela atoi zongin an Indona thil thlenga han soi thuak leila ni som paruk tharuk sang ni som ni panga Israel Defense Force and Mishela an kana Iran senior military commander senior major general Ali Sadmani karmasa wartime chief of staff atana Ayatollah Khamenei ruathar chu Israel sipai te chu an that vele ta alal rei lo khop mai ani ba ka hiam Iran foreign minister luile tun laya Khamenei rin le thuron lak na berzing ami Ali Samkhani po hemi ni tho hian bompuak hian ati hlumani Israel sipai te chu an teran khopui mun then khata cheng civil mi te chu in saseng tura an shilangin anin saseng tamur murmaya motor ko nga tan chu atum le oil thun tum an tam lu tuka motor azamu mai Iran chuan mi puiril ru ti chi ai tuma Israel propaganda mai ani antiani Israel le Iran Indona direct in rol tum lawa in soi Trump po in sum zo talova tuna chuan Iran chungwan boruak chu kan control ta veke ti in social media apos hemmaya chu du tok lovin Iran hian US phutang hian an nuclear program hi strict takin kan control ang ti in tiam sela Indona hi re ngalang atiani nimin lama phei chuan thudel kil omlowin Iran in surrender turin an phut ta hialani Israel chuan Tehran airport a Iran jet fighter ngi mozat kan ti chia atlem bera an nuclear siam na mun pui pani po kan ti chevek bokani antiani Reuters in report danin Tehran chuan Oman Qatar le Saudi Arabia te chu in ka haina siam tura Donald Trump nor turin an ngena in ka haina om thei chuan nuclear siam na lama in nuk niam tur po in kanin pe ani ati bokani
thotani zana Israel sipaiten Iran Sorkar and Gold TV Center an bom khan Iran mecha TV angkhor thupuang lai thabara tlan chia mu ania anu loka an building chimle me khu nasatak zinga chu meichia chu thia mu ani nisom paruk jing khowar ma Iran in Michel a Tel Aviv le Haifa aka khan Israel mi pariat an thia in eng mozat ati chiani nimin khan Iran chuan Tel Aviv marlama bas dana mun ballistic missile in kapa bas po akang chena sa leani tunlai Israel Iran Indo reporters halarber Reuters si khovel pumhuap news agency ania Thomson Reuters atani khovel thil thleng thar berber report tu larber ania journalist le photo journalist tam takan ruaya chungmi te chu hun tin renga kaldarin news an lakhoma chung an thula khom te chu media organization sang le financial institution tam taka an pichuak thinani tunlai Israel le Iran Indona po nasataka wagdarin khovela news lakna bulpui ber anitani Israel le Iran Indona in anilina akai meklain thotani zan khan Irana India khole tuyomte thiar chu na chanania Sorkar chuan atho khatnan Indian za som chu Armenia ram ri kan pui ni in voini laini hian Delhi pan pui ani don tia soi Irana hian Indian zirlai sing khat vel anom meka New Delhi chuan teran hena hian ami te himna turle anraman chu asan theina kongda pui turin angena Israelin nasataka an khopui liante abei chunjom renglain ruahman na siam anitani Indian angen na hi Iran chuan changin an chung boruak te chu Indona kalme ka wangin an kha ri ti asida hei wang hian zirlai tangkhang te chu khomola in rina kanin Azerbaijan Turkmenistan le Afghanistan an lu angai don ti asilani Irana Indian embassy chuan bathiani khan kai suaina ti chuakin Indian le Indian tha te chu an be pop renga chu lawa chuak wak lawa inda tom turin an cha social media din hunthar atalan thin te chu ngai chang zel turin ati ani Terana Indian embassy hian himna din hun chuan thli thlai renga zirlai te po an himna tana abe pop reng ti puang bokani Israel Indian embassy point engineer tangkhan emergency helpline siamin Indian te chu boina omeka inral renga ngai ven thaturin atia boruak an thli thlai reng thuan tar lang bokani zirtomni tu katanga Israel in Iran abeina hian anin changle ton zela Tel Aviv hian khopui lian le poimo deute abitum dewa thile hliam le thil chhia po atam to hleani